kim olur, adam olur. Şunçalık, şu Cumaş, şunçalık, Danyal, şu nersenin çoğunluğu da olur. Biz uşağın nemesinde geri otururuz da. Bize borç değil olalım. Bize uşağın nersenin çoğunluğu oturup geri otururuz da. Uşağı ben 100% razımında olur da. Ben bu aydamda 78. yılda kızlarla elini cana bollarda olur da. Bize ne hükmetse geçip koyarlar. Biz kim olur? Adam olur. Sağlıkların uşağın sevdim kızarlardı. Tutukta benim odamızda bize ne hükmetse geçip koyarlar. Ben aydanda bu. Ne dersen uşağı da? Hayır. Cumaş. Rahmat bolçalar. Yaşıl mikrofon kalıplarımızı bulgudurlu. Başkalardan kızlanır,
Komandalar, kızlar komandası bularga priz berip koydu, жеңип чыгат. Кол чабуулар. Бул жерге болду. Бул жерге келиңиздер. Анан мына отурган чакырган кыздарыбыз Шакирдин айткандай көп чакырган себеби мындай бир маалымат болуп калды. Биздин башка кыздарыбыздын арасында мындай үчөө төрөгөн барбы? Пока бир жокпу. Төртөөнүчү. Төртөөнү төрөгөн бар экен, Мойко. Экиден. Эго, ооба. Ошол таблога. Анда сөйлеткен, Алмаз харакет кылда, Алмаз харакет кылда. Аятканда биз Yok, ekilgen yıkımda tek yok mesela değil. Aşırı. Hormatlı benim altın klassdaşlarım. Sizlerle bugün 30 yıldır şu жолугушуу кечеге менен калайм. Баарыбыздан үйгүлөрүбүздү бөлөп, ден соолук, ишиңизде ийгилик, бактылуу өмүр сүргүлө. Ушул 30 жылдык уюштурган ушул биздин жигиттерге мыйзамлаган чоң 40 жылдык, 50 жылдык, 60 жылдык, 70 жылдык уюштурганга кааласа биз келебиз, даярбыз. Ар дайым силер менен жолукканыбызга ар дайым сүйүнүп, чоң рахмат. Ар дайым бар болгула, бай болгула, ошо тобубузга бузулбай жүрө берели. Рахмат келиңер силерге да. Баарына бишине келдик.
Biz orta çoğalmamız. Ömürde birge niye degen aksanın çoğu koymamız. Oşanda biz siler oşanda. Hepkirlikte konuşallar. Meyvanlar çakır koydu. Bu derge Almaz, Mamatova Şaki, Murtaz, Polatbek Avaykan, Gülkolkun, Süyün, Baktügül, Durmayın, şu siyahlı konakları çakır koydu. Babalarına da gezeklerine söz veririz. Karşımalarda olmalı. Ama benim yetişim